Ove godine smo uspjeli da uradimo gotovo sve leje da budu posejane ili pripremljene za setvu koja će uslediti u onom drugom delu prolećnog režima setve. Kada govorimo o tome da treba pripremiti leje, važno je ukloniti zimsku pokrivku koja se nalazi na lejama, bilo da je u pitanju neki od useva koji je ostao ili pak ukloniti korove. Ovo su poslednji delovi korova koji su ostali na našim lejama i mislim da je njihovo uklanjanje sada jako važno, jer na taj način uklanjanjem korova oslobađamo leju na kojoj se dešava da ostaje zemlja koja se pod uticajem jakog vetra i sunca, koje svakoga dana tako lepo greje i zagreva zemlju i isušuje zemlju. Zato se trudimo da samo sklanjanje korova bude bukvalno dan pred samu setvu ili pripremanje za neki od useva. Mislim da je jako lepo vidjeti da kada se ukloni korov sa same leje, da zemlja koja ostaje biva spremna da se poseje čak i ono najsitnije seme. Zašto je to važno? Ako smo pripremili leju tako da možemo da na njoj radimo setvu, važno je da poznamo da je zemlja urađena tako da bude lepo, fino, rahla i rastresita. Ali kada samo malo prekopamo pokoricu zemljišta, možemo vidjeti da je zemlja još uvek lepo, dobro vlažna. U samom donjem delu supstrata nalazi se velika količina vlage. To je ista ta vlaga koja će jako dobro pogodovati klijanju semena. Mislim da većina biljaka koje se nalaze sada u vrtu itekako brzo i dobro klija, baš zbog toga što su se spojile temperatura koju sunce daje u samom vrtu, ali i vlažnost koju je zemlja nakupila u toku zime. Vreme za setvu se odnosi pre svega na osnovu kulture koju sejemo. Neke vrste koje smo posejali, poput ranosejućih kultura, šargarepa, paštrnak, peršun, celer ili neke druge vrste, su itekako posejane i već klijale, jer one zahtevaju hladnije, vlažnije uslove i mogu klijati početkom proleća. Neke koje su posredne vrste, poput rotkvica, salata, različitih blitvi, cvekli, mogu da imaju oscilacije od hladnog do toplog zemljišta i dolazimo sada do trenutka gdje počinje setva onih najtoplijih vrsta koje traže toplo, lepo zemljište. Evo sada da vidimo šta je to od vrsta koje su za najtoplije uslove dale prvi početak. Mislim da je mahunarka koja se sejala proteklih 2-3 nedelje zbog toplote već počela da klijava, a to je samo početak jednog vrta. Klijanje mahunarki je jako izrazito u jednom vrtu. Gotovo da se može vidjeti iz daljine kako su redovi počeli da se formiraju. I možda jedna od najlepših stvari jeste kod mahunarki njihova brzina klijanja, jer kada se desi da temperatura koja je pogodna i vlažnost koja je optimalna u zemljištu izazovu da se biljke tako brzo oforme da redovi za 2 do 3 dana od jedne klice stvore čitave zasade onih biljaka koje smo mi posejali u samom vrtu. Ovdje je posejana boranija. Prva boranija, rana, olovka, žuta i sejana je na redove razmaka 30 cm. Sejane su semenke na razmak od 5 do 7 cm i mogu reći da je klijavost jako dobro i zadovoljavajuća. Jedna od stvari o kojoj moramo sada voditi računa jeste da bi trebalo biljke zaštititi od štetočina koje napadaju sejance, odnosno klijance kod mahunarke. Zato što se dešava da nekada dolaze insekti poput sovica, grčica, popaca ili pak ptica koje ovako sočne, mesnate, lepe, buckaste klijance oštećuju kljuvanjem. Ne koriste na njih za hranu, nego njima to deluje onako ukusno i sočno i pokušavaju da izvade seme koje je u stvari stvorilo kotiledone. Dobra stvar je da kada se desi klijavanje ovih biljaka, ukoliko biljka se zakoreni dobro i počne da formira prve listove, već je onda to kasno, onda ne može da ih ošteti sam insekat ili ptica, ali ovako u fazi samog razvoja može biti i oštećenja. Jedno od predloga jeste da se koriste sredstva koje se mogu zaštititi od insekata na površini. Ne govorimo o hemikalijama, govorimo o nekim sredstvima koji se mogu naći u vrtu, pa evo jednog od predloga. Ukoliko imate mogućnosti da živite na selu ili imate vikendicu, a koristite šporetna drva, pepeo je izvanredna stvar. O pepelu smo mnogo puta pričali kako se koristi za prihranjivanje, odnosno za oplemenjivanje zemljišta, da se dobije rastresitost. Jako je dobar za biljke koje imaju razvijene korenove, odnosno za korenašice, ali ga možemo također koristiti i za zaštitu biljaka. Pepeo je sam po sebi neutralan, on sadrži puno minerala i nema u sebi hemikalije koje se mogu rastvoriti i ući u biljku. Dakle, nije pesticid, ali njegova mehaničko delovanje jeste da kristali drveta koji su se nakon spaljivanja formirali kao oštri kristali i kada se pospe oko biljaka ne pogoduju ni puževima, ni insektima, a mogu reći da ni ptice ne prilaze tako često, pa čak i oni insekti koji su gmižući ili recimo sišući insekti, ovo prvo su znači gustenice, grčice, crvi žičari,
a ovi sišući insekti su stenice, lisne vaši i bube listare. I sada kada mi to posipamo, možemo da zaštitimo biljke. Moj predlog je da se blago rukom posipa po biljkama i po redovima pepeo, ukoliko imamo mogućnosti da ga posipamo nakon svake kiše, jer prva kiša kada padne spere pepeo i onda on nema tako dobro dejstvo na površini. Zato pepeo treba dodavati s vremena na vreme. Mislim da je zapepeljivanje, odnosno prašenje biljaka jako dobra stvar. Dovoljno bi bilo da se samo posoli, odnosno pospe pepeo po samom redu i to će sprečiti štetočine da unište početak našeg razvoja, naše kulture. Kasnije, kada biljke oforme i kada dobiju svoju dimenziju, pa čak i kada počne cvetavanje, i tada možemo koristiti pepeo, jer mogu reći da je pepeo jako dobar za uništavanje insekata kao što su buhač, odnosno buvač, lisna vaš ili neki drugi insekti koji se nalaze na samim biljkama. Predlog je da se pepeo lopaticom ili rukom posipa po biljkama, trudeći se da se nađe na samom redu, odnosno na vrsti. Kada se to uradi, jako dobro je da se pepeo fino, lepo vidi na samoj biljci. Ako dođe do kiše, pepeo moramo posuti ponovo. Ako govorimo o količini pepela, nema tu neke velike količine, naravno nećemo zatrpati našu biljku pepelom, ali dovoljno da se popraši, jer taj sivi, lepi, puderasti izgled same leje će pokazati da smo mi postigli željeni efekat. Inače, pepeo predstavlja vrednost, pa ako nekada ložite neku vaticu ili nešto, sakupite pepeo u neku posudu koji će vam biti suv, jer treba će vam u toku leta, ako ne nameravate da gajite baštu na organski, odnosno čist način i ne želite pesticide, onda je pepeo jedan od dobrih prijatelja u vašem vrtu za naše biljke. Mislim da je to jedna od dobrih stvari, a kada budemo koristili pripravke za uništavanje insekata, tamo kasnije u drugoj fazi proleća, pričat ćemo i o biljkama od kojih se mogu napraviti sredstva za uništavanje insekata, ali to je sada neka druga priča za sada. Malo pepela, malo prašenja kako bismo zaštitili naše biljčice. Uvek se u delu našeg vrta ili pak na imanju nalazi neki od delova koji nisu lako upotrebljivi, kako bismo mogli da ih pretvorimo u neku lijepu plodnu bašticu, neki vrt ili neki, da kažemo, zanimljivi dekorativni element. Ali to ne mora da znači da takav deo našeg imanja treba da bude zapostavljen. Ovdje se nalazi jedan deo koji je uz sam stari voćnjak i vinograd i gotovo da se pošumio te je počeo da divlja. Neposredno pre ovoga smo radili pripremanje terena bagrerom gdje smo raščistili taj materijal, odnosno to trnje i žbunje. Nakon toga smo uradili okesivanje nekog drveća da bismo dobili prvu liniju. Međutim, sada se nalazimo na delu koji ima deo koji je povezan sa drenažnim kanalom, odnosno sa delom za izlivanje vode, i to je deo imanja koji je gotovo cijele godine zabaren, vlažan i u potpunosti odgovara za gajanje jedne vrste koja je jako dobra. Ovoga puta i na našem imanju započinjemo sadnju jedne male, da kažem, plantaže energetske vrbe. Ovo pored mene su sadnice energetskih vrba koje su posađene na najvlažnijem delu imanja koje je snabdeveno vodom cijele godine. Pošto mi nemamo reku na imanju, niti potok, niti neko jezero, onda smo iskoristili priliku da se deo gdje se drenažni kanali izlivaju i drže teren zabarenim upotrebe biljke koje su baš za vlažne terene. Ali zašto baš vrba? Svakako da je lepo imati vrbak na imanju, on je jako dobar jer ima više lepih karakteristika. Vrbaci su poznati po tome da produkuju veliku količinu drvene mase u obliku pruća koje se može koristiti kao dobar element za baštovanstvo, za pravljenje nekakvih struktura, ali se može koristiti također i kao ogrjevni materijal. Sada tu je glavna stvar. Zašto energetska vrba? Ovoga puta vrba koja se naziva švedska vrba latinskim nazivom Salix caprea i forma se zove Inger. To su vrbe koje su karakteristično selektovane da se dobiju takve sadnice čiji će materijal, odnosno biljni materijal koji mi odsečemo, ta masa, moći da se upotrebi kao ogrjevni materijal, jer za razliku od drugih vrsta vrba koje nemaju jaku kvalitetnu kalorijsku vrednost, odnosno jačinu drveta u sagorevanju, ovaj tip vrbe ima jako dobar način sagorevanja gdje kalorijska vrednost može da se izravnja recimo sa bagremom. Dobra stvar u tome jeste da rastu i na područjima koji uopšte nisu zahtevna za kvalitet zemljišta, samo jedini uslov jeste voda, odnosno vlaga. Baš je takav deo terena ovdje upotrebljen za gajanje energetske vrbe kako bismo dobili nekoliko lepih segmenata. Kao prvo dobijamo jedan gustu šikaru koja će biti prepuna lišća, granja i fantastično mjesto za boravak različitih vrsta ptica, insekata i nekih drugih organizama.
Također dobit ćemo element koji možemo da upotrijebimo kao žetvu, odnosno drvenu sečku kada odsečemo to granje nakon svake druge godine i upotrijebimo ga bilo za loženje ili za malčiranje. I treća varijanta jeste da mi pročišćavamo naš teren jer ta otpadna voda koja se nalazi na imanju uz pomoć korenova vrbe vrlo brzo biva usisana, prerađena i na taj način očišćena priroda. Tako da na našem imanju i ovoga puta, pored upotrebe vrbe, imamo 0 emisije nekih negativnih, odnosno zagađujućih elemenata. Zašto sam odabrao linijsku sadnju? Pre svega sam postavio jedan kanap kojim sam označio liniju koja će biti dugačka 30 metara. Na toj liniji bit će posađeno nekoliko redova vrbe koliko je ovo očišćeno zemljište i dobit ću jednu tampon zonu koja će mi izolovati šumski segment, pa jedan deo gajne plantaže i nakon toga kreću delovi koji se odnose na špalire kupine i nakon toga plastenik za proizvodnju povrća. To je jedan novi koncept na ovom delu imanja i ovaj deo imanja, odnosno ova parcela, naziva se Babina bašta i to je jako lepa stvar, tako da ćemo ovoga puta pripremiti tu jednu lepu baštu koja će imati različite segmente. Ne samo les sa lukom i paprikom, već će imati i špalire kupine i vrbe i neke druge zanimljive vrste koje su karakteristične za neki prelažni šumski kompleks. O šumskim voćkaricama ćemo pričati u toku cele godine kada plodovi budu stizali jedan po jedan, ali za sada sledi jedna velika radna akcija, bušenje preko 50 rupa za formiranje zasada vrbe. Ukoliko se odlučite da i sami posadite vrbu, ništa lakše, gotovo da u toku zime možemo uzeti samo jednu grančicu i pobosti je u zemlju gdje je naravno velika vlažnost i ta će se grana primiti. Kažu, prima se lako kao vrba. A o tome kako se mogu upotrebljavati grančice vrbe, kako se može upotrebljavati lišće i šta znači kada se vrba na jednom imanju gaji da čuva svojim korenovim sistemom zemlju, biće također priča u toku godine. Za sada jedna radna akcija i iskopavanje rupa na najvlažnijem terenu na našem imanju. Ništa lepše nego vidjeti svoje voće koje se pripremilo na dobru godinu i na obilan rod. Tako isto i smokava ove godine začele obilje malih plodova koji se već sada vide, pogotovo pošto nema tako puno listova jer nije olistalo u potpunosti sa svim svojim bogatstvom lisne mase. Međutim, šta se dešava? Lisna masa koja je bogata kod ove smokve sada se umanjuje zbog jednog problema. Pozicija ove smokve bila je u zaštićenom delu ispod jednog jasena koji je godinama rastao i narastao kao jedno veliko drvo. Pored njegove uloge da je štiti od hladnoće u toku zime, ali i od nekih drugačijih uslova, ova biljka je počela da se polako saginje i da izlazi prateći neki slobodan prostor i bežeći od velike senke jasena. Moj predlog je bio da se jasen ne dira i da ostane kao lepa, fina, formirana biljka, odnosno drvo visine gotovo 10-12 metara, ali sada evo ove godine primećujem da je gotovo nemoguće i želja mi je da spasim smokvu, pa je došao trenutak da se uradi orezivanje jasena. Nije mi cilj da u potpunosti orežem, odnosno da isečem jasen, niti mi je cilj da mu osakatim krunu, da ga stešnem s jedne strane kako bih oslobodio prostor za smokvu. Već je naravno pozicija takva da smokva koja leži kao mali žbun 3-4 metra visine ispod jasena dobije ono malo vazduha i prostora da se vrati na gore. Tako da ću ja odrezati nekoliko donjih grana, odnosno stubova i na taj način izdići krošnju kod jasena. Izdizanje krošnje se radi naravno tako što se do samog stabla na neki 10 cm odrežu grane koji su stubovi nosećih grana i na taj način se biljka izdigne, dobija se dužina čistog stabla u nekom višem razmeru, a nakon toga dobija se da biljka koja se nalazi ispod ima više prostora, odnosno može da se lepo razvija. Mislim da je tako dobro uraditi, ali da se na taj način ne odreže više od 1/3 zelene mase kod jasena, jer ako odrežemo 1/3 jasena, on će se dobro prilagoditi. Ali ako odrežemo 50%, odnosno polovinu, mislim da će biljka patiti. Možemo raditi to i u segmentima. To se naziva provetravanje, odnosno prosvetljivanje krošnje. Šta to znači? To znači da možemo se popeti u drvo i iseći neke od grana koje će na taj način stvoriti šarenu hladovinu ispod same biljke. To se pogotovo radi kada u donjim spratovima ispod samog drveta imamo nekih drugih biljaka koji zahtevaju polusenovito mesto, pa je zbog godina rasta i razvoja samog drveta i gustine krošnje sada stvorena senka koja ne pogoduje biljci te guši. A prosvetljivanjem, odnosno stvaranjem ređe krošnje, mi na taj način dobijemo delimično svetlosti i pravimo tu šarenu hladovinu koja je pogodna za gajenje biljaka.
Smokva je vrsta koja izrazito voli sunce i nikako joj ne odgovara senka, tako da ona mogu reći da se bori sa jasenom nekoliko godina. Sad je došao trenutak da to uradimo. Kada pogledamo na koji način funkcioniše ovaj veliki jasen, njegova kruna je otišla jako puno u širinu i dobila je veliku visinu. Ako ja budem skinuo donju trećinu krune kod jasena, gotovo da neće ništa biljka osjetiti, samo će joj pomoći. Imali ste prilike da u šumama kada se šetate vidite kako su stabla desetinu pa nekada čak i 20 metara u potpunosti gola bez ikakvih grana i tek na vrhu se nalazi krošnja koja formira naravno gornji sprat same šume. To je normalno jer je priroda stvorila konkurentnost između biljaka, samo što se u šumi nalaze iste vrste, recimo hrast ili bukva ili jele ili bor. I na taj način sve rastu u isto vrijeme i sve u isto vrijeme teže da dobije istu svetlost i beže ka gore. Odatle je ta prava gola stabla u šumskom kompleksu. Treba da bismo to uradili sa drvetom na osami, odnosno na prostoru, ono neće formirati golo stablo, jer naravno zašto bi raslo u visinu kada može da raste u širinu i da upije što više svetlosti koje se nalazi oko njega. Na taj način mi imamo mogućnosti da stvorimo nešto što se naziva prividno izdizanje krune, što znači mi ćemo samo malo podići krunu, ali znajte, iako izdignemo krunu za trećinu i očistimo sada prostor koji je za smokvu, kada prođe 5 ili 10 godina, primetit ćemo kako je drvo polako razvilo svoje grane, počelo da ih širi na levo i na desno i opet da ih kišobranasto spusta, tražeći opet svoju formu, odnosno široko razgranatost krune. Tako da je sama sudbina biljke zapečaćena, konkurencija između velikog lišćara koji od prirode raste ovdje kao što je recimo jasen, hrast ili lipa i smokve koje dođe još jedan mediteranski, da kažem, gost na našem imanju i tekako da će pobediti naša vrsta biljke koja je od prirode ovdje stvorena. Tako da, s početka je bilo dobro da rastu u družini, ali vremeno će morati da odlučimo koja će biljka naživeti. Ne brinem se uopšte, ostavit ću jednu i drugu biljku dok budu opstale, a ono što je važna stvar, više puta smo pričali, smokva se lako razmnožava i brzo raste. Te jasen koji je star 40 godina i visina od 15-20 metara nikako neće biti uklonjen, gdje za jednu smokvu možemo da oformimo žbun gdje god želimo na imanju. Pa zašto? Baš pored jednog jasena. Neka uživaju i gosti, ali i naši domaći drvenasti srodnici. Mislim da svako od nas na imanju treba da ima dovoljnu količinu komposta koje će upotrijebiti za biljke. Kada govorimo o kompostu, mislim da nema dana da ne počnemo bilo kakvu sadnju, setvu, presađivanje, da nam prvo ne treba jedna kanta ili jedna puna kolica komposta. I ono što je zanimljiva stvar kada govorimo o kompostu, to je gotovo sav materijal koji je bio na imanju. Evo sada, ja koristim priliku da prosejem kompost i iz njega, kada ga prosejem, dobijem jako lepu, finu strukturu koja je pomešana sa komadićima neraspadnutog biljnog materijala, humusa, zatim različitih ostataka koji su se polako mineralizovali, odnosno humificirali, ali također ostaju delovi koji su grumulice zemlje, ljuske od oraha, neke grančice, travke i ostalo. I to nije otpad. I to se vraća ponovo na kompostište da doradi svoj proces razaranja od strane bakterija, drugih mikroorganizama i da ponovo dobijemo novi kompost. Ali ovo sada što smo dobili je u stvari jedno pravo blago koje svaki baštovan može da upotrebi i da od njega napravi ono što mu je najvažnije, a to je nove, lepe biljke, rasad i sadni materijal, nečega zanimljivog. Ovoga puta, kada kažem zanimljivo, mislim na nekoliko vrsta biljaka koje se moraju naći na mom imanju kao važan sastavni element i ne samo onog upotrebnog vrta, već i vrta koji je koristi se kao dekorativni vrt, vrt koji je estetski i naravno kao sve što je na mom imanju upotrebljeno ima neku svoju svrhu. Svrha lekovitih aromatičnih biljaka kao što su nana, origano, matičnjak, bosiljak, zatim druge vrste biljaka poput mirođije, peršuna, paštrnaka imaju svoju ulogu, pored toga da ga koristimo za recimo branje herbe, odnosno zelenog dela, imaju ulogu da privlače insekte, oprašivače, da odbijaju insekte koji štete biljkama, također da dezinfikuju i pročišćavaju svojim korenom zemlju, također da unose lepotu u jedan vrt svojim cvetovima i naravno lepim svojim bojama poput ovog rubina, odnosno bosiljka u crvenoj boji, ali i također mi je važna stvar da imam diverzitet različitih biljaka koje će doprinositi kvalitetu vrta, jer monokultura, kao što je u poljoprivredi, nije možda da kažem najzanimljivija. Mislim da je svako od nas imao priliku da se pozabavi setom različitih biljaka, što je i kod začinskih biljaka gotovo identična stvar.
bilo bi dobro pripremiti nekoliko saksija koje su dovoljno velike da se posade biljke i kada govorimo o začinskim vrstama, njih ne moramo saditi kao pojedinačne biljke, možemo ih saditi u grupama. Recimo i bosiljak i nana i matičnjak i origano pripadaju istoj grupi biljaka koje se nazivaju usnatice, latinskim nazivom Lamiaceae, i te vrste spadaju u aromatične biljke koje imaju karakteristike svojih cvetova koji su onako poput usana, pa se zato i zovu usnatice. I zanimljiva stvar je da su neke vrste rizomske, odnosno da imaju jak korenov sistem i da su višegodišnje, poput nane, matičnjaka ili recimo origana. Imaju one koje su jednogodišnje, kao što je to bosiljak, bilo da je u pitanju crveni bosiljak, genovese, zeleni bosiljak ili onaj sitnolisni grčki bosiljak. I jedni, drugi, treće možemo saditi, možemo rasađivati, možemo proizvoditi ili pak čuvati kao trajnice u našem vrtu. Predlažem da za razmnožavanje dobavimo nekoliko kesica semena, ukoliko nismo prikupili svoje seme. Da to isto seme, kao recimo što je ovdje slučaj kod tog crvenolisnog bosiljka, možemo posejati u posude tako što ćemo saksije napuniti zemljom do samog vrha i blago ih pritisnuti. Kada ih pritisnemo, to znači da smo obezbedili da istisnemo vazduh koji se nalazi u samoj zemlji, i kada smo istisnuli taj vazduh, možemo uraditi setvu semena na površini tako što ćemo dodati 5, 6 ili 10 semenki na samu površinu zemlje. Kada otvorimo kesicu kod bosiljka, možemo primetiti da su same semenke crne boje 2 do 3 mm, možda i manje, i to su karakteristika ovih vrsta jako sitno seme. Semenke kod bosiljka su gotovo tako male da i ne možemo da ih sejemo jednu po jednu, već uzimamo prstohvat i kao što bismo dodali malo bibera na supu, tako ćemo dodavati i semenke crvenolisnog bosiljka. Ja ću se potruditi da po jednoj saksici posejem 10-ak semenki i to se ne brinem da sam možda preterao, zato što kada nikne bosiljak možemo se potruditi da od semenki koje su ostale, da taj isti bosiljak kada naraste nekoliko biljaka možemo izvaditi 1-2 biljke tako što ćemo izvaditi celu posudu pa to očenjiti, a možemo ostaviti ceo bokor, jer ono što je lepa stvar kod bosiljka, pogotovo kod zelenog genovese bosiljka, možemo koristiti zeleni deo za hranu. Kada smo posejali ove saksije, bilo bi potrebno da se semenke prekriju zemljom. Dovoljno je svega mala količina zemlje da se prekrije same semenke i ta količina treba da bude nekih pola centimetra ili ne više. Kada smo sve saksije napunili, kompletno pripremili i potabali zemlju preko sloja, trebalo bi dodati nešto malo vode. Voda je dovoljna da se doda, samo malo da se prelije, jer kod bosiljka je zanimljivo to da se samo klijanje semena obavlja gotovo 3 do 4 dana nakon setve. Kada smo posle 3 do 4 dana bosiljak posejali i zalivali ga gotovo svakodnevno da održavamo vlažnost na samoj zemlji, pojavit će se prve biljke, ali presađivanje će uslediti tek kada biljke dobiju visinu 5 do, da kažem, 10 centimetara. Tada su one dovoljno jake, tada imaju dovoljno razvijen korenov sistem i onda mogu ići u vrt ili u neke druge posude ili saksije. Do tada možemo se pozabaviti rasađivanjem nekih drugih biljaka koje će nam biti pogodne za gajenje u vrtu. Začinske biljke se mogu sejati više puta u toku godine, one vole toplo vreme i ono što je zanimljiva stvar, vodite računa za jednogodišnje biljke koje se seju sada, treba mnogo više biljaka koje ćemo koristiti za sadnju u vrtu, dok kod ovih višegodišnjih, kao što je recimo nana, dovoljno je da se po jednom kvadratu posadi 1 ili 2 saksije posađenih biljaka nane, a nakon toga bit će obilje nane u tom delu vrta.